Kamili oli fani wa Kamili nange ndi fani wa Kamili na yera ebyaka fiki Fameica binkwata ko nnyo olw'ensonga nti muli munda nga tetunde business naye tuba tudde mu music industry wa Uganda kibuzo kyenkubuziza nti Kamili asobola kupostinga show ya fiki olya neza mune kubuza golooza fiki show ya Kamili eri Mbarara kweli mu buntu mulamu fiki asobola jipostinga Gwanga Kamili tajimanyi nkudem Kamili ono muntu nga gwe naye naba mutegerera nga gwe naye naba wana busy abayita ba promoters so what abalimba we bali nabo Fameica mmulaba muzoreya no muzoreya mu oyo boy wakabinyo mulo nze mbabulire oyo boy King Kong generation nene eriko ejumugira mba epas bani oye champion wayo ndio orina tariki wamera yange bagirese deri wali nonyegejezo kudduka mu kamera ngende ndi nayo sitegera nenga kyonna kye tukola hano kitugezaako okwogera nti yes webale munonga orukutureba hona hori orukuturebera nokore kyamaani twakwakira ka twakutanjira ne tubebaza buli kimwe kiwatawe ngaruka ntujanga mukama kumudisha kandi ati blessing of innocent ezikuhurira noenda zona erizoba tulya kusabura ningashi okombeka industry yitu ya Western Uganda na Uganda atiraje enshonga ni nyinje zitukuza kudiscussingaho ombuche bwazo nizaguma nizigomoka kurujira ebikuzikwata ona nebikuza ku happening anu mu Western Uganda apano nyine stakeholders bendongo anu mu Western Uganda nyine promoters event organizers presenters na MC abantu ba MC kandi netuzaganira byinji nyewe omushuganisa ninga moderator nyita ZJ Beazin Serebo wa Mbarara tinkonda kushisha obwire nyenda tubakire tubaramusye ninza kutandikira right hand side from Mr. Tash MC Tash. Aya Beazin, thank you so much. Nimanyota Tash UG the Western Darling nikona Sky Television turuha kureba ekintu kitambura basically entertainment industry abo aburengero izoba okutwakubasa kujiyamba no kutunguka tukeha mubiri ibintu bigiteganisa mnonga enderi izoba nzaganira binji icyo rakoreye cyumwe wawe kumiraho tuyontuije ne shukrani MC Corrugative West bweneri izoba no muru dero fire wali kupano yotabu yenyiri yes amazina numanyita Numaktalik the DJ events manager ndina promoter na kumusabuzi ndo zezo ngabuzuri damanya bampita kumra events outer kumra events word promotion blogger influencer atenga ni promoter as well keep tuned nyenda kutandikira ariwe kenyine kumra events how do you see state ningashi norebo state ya music ya Western Uganda erietiwe nka promoter kandi niwe oine itafari hango cyo kumanyisa industry ya Western Uganda iwe nogere ngo yemerireta twaza industry Western music industry ya Western music teri kubi as for now chonka okuyawo n'obuntu buche buchatu oburyoni nibutera okureba nti abomuka azin kale niza kujya basically obutakundana simayo bamba muntegera maybe Ankole is not Ankole kali yes so yes kati obutakundana is also another big problem nti abantu batitweyagaliza oli ne babanga inayo event kizibu nnyo oli omulala okumupostinga so obo babutayagaliza quality ya wakayitukureta baporomota mukamjira kwekwasa ngo kimutakutambuliza music y'abana ba tibine quality nungi ebyeshongoro lyrics ziri immature hati nyendo tugambere tumerire tutaho by the way that is a very good idea to talk about basically before mabega kao abayimbi babadde nga they are performing bad in production be it video production audio production but as for now the king himself Reja Kabegura omuhanda hati byebirabana videos they have a good quality kandi naho nkure aho tukuza
nindeba, and I'm very sure ntuza kuchitera. Give us a percentage out of 100. Out of 100 right now, we are standing at 60%. 60%. That is Kumra events. Nyendanzo wa Tash otwire mu industry ya no basa kuba rugwije Mbarara konkati nicanje manza ngo gero mu capital state ya Western Uganda yo ture no pushing music yayo. Ntwende tugambire iwe state yo kureba music yitu ya Western Uganda na industry at large. How do you see it? Basically tuyo tukora kurunje mnongana neza kwegitamu aho kugira ngo at least hari tafari ngo arinta akonka bana music barimba pushing and bari bageza gukora music nunji abipa match bajya ngo they are not getting gigs ekimwe nsanga ba promoters tuba kugeza aho kubahereza merumo abantu abana babenda gukora production nunji and production nunji nene itaga kugira ngo bine sente zo kubano iha omu merumo yibakwereza ombivure bakwereza ba promoters aho bakweta ngo ukore sachi kumanisa ngo baba tabakwatiro cyabasa kuja bakabahereza imirimo cyabasa kubagumira abo match nabone in side businesses bo kubana behemu tsende twabo tuce so promoter wa kugira ngo bakabakira gukora waketari nunje nabone baba taru obose baba tine sente so kiri yarimo kubayamba umuntu wake yararira list no basabye tu waka ninchene buraburamu konkaza hotel hweri izoba twara emitwaro 20 ronda studio nunji koreche shongoro kirunji I think echo nje kuza kuretera industry twakwata na mukono tukaragayo kashangane twaba ka central nore ne tutawe chikono chamani mnonga kugira ngo rila abantu aba hino kuba kwatanisa mnonga cyo kubanza cyabiona Tash ni mpamya nimwe mu kufeedinga music iwe nka present niwe mu kufeedinga mention nece shongoro mwaiza kukizana se producer yaiza kukizana iwe ebyo bigambo byo kuchereza nico kikuhereza audience ninga shinyo nko ryo mukari munareba njanga konkogo umwana utashi yagambe nje rinko mwikirizamo nawe ni murunji nani nyikirizo muri Tash akagambira kurunje cyeshongoro cyakibonira nimbasa kukikora konkimwe it's like nimwe timuka twire hyper kumara kuchereza beshongoza ate cyeshongoro nyungu kigambira shukrani wamuhereza cyeshongoro kirunji yari ya TV yakitera nza kutunga requests z'abantu akugira ngo agacha kiteri izo bya nyinshi kare so nabona kukigamba ho bigambo cyo munya kusiga amashita cyeshongo cyakiri kibi I'm telling you ni kibakiri kibi completed so nkibakiri quality na namana guhata muku nekindi bana bakore bishongo reba bishongozi nkibakenda oronde ba producers abakurenga nkababira at least korachi mu studio yeji cihemo cyereza nankabanza kurikirizemo abantu abana babe in extra knowledge I think music it kubantu kora so abantu bashatu bahuram yes akajate aho wakora kubi hari garka mwaha I think njibasa kuretera bakora ikishongo kirunje yeah all right thanks so much Tash tuja wa sebo katera ninga si umusabuzi from Tash batuja ntimukuhereza abane mirimo ori event organizer ori DJ from Tash nimuchera kuma abane mirimo ya abana ba umwana nayi nikuzo mu studio koreche shongoro tayine muneki events nizuruga Kampala zicikaha nango mwana kugira ngo abe katenerizer ashashura muryango no kwikama yeshengereza stage no rutaro abamwe babibira na flash muhereza abana stage ekindi wonka DJ mwine kigambo cyo kugira ngo abana bahasimanye BPM nimwe mukuma kubikudira ngo BPM ngo erya higuru ngo tinku kitaboro mu mapiano wachireba hatito twatugwe mu vibe utabantu baba kwasere vibe tenkutamo bakatwigura wachireba etumwana wa atitugwe mu kotere forembe zitu why abwenje mutakugira ko mwaci yatikaza munacho kikazana ubineguzo tandikana chiyase tandikane cyo kubima stage actually tawo muntu gwen kuhamya no bima stage as long as you're doing good ndiyo wambuza ndiyo ngambara hati in Western Uganda twinabeshongozi bingi munonga bingi munonga twinabarungi bingi munonga kandi twine abarukubi bingi munonga abantu abandi bakora music baje hurombishenge byabo bateka it is good for our ears entertainment. It was a shonga ya disco. Entertainment, 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 entertainment,
erimu stakeholders bingi tutandikira songwriter tuza producer tuza analyzer ekyeshongo kitakashowira mutakubanza kuchura kagama nti kiri ready for people's ears. Abana bingi step ezo nibaziguruka munonga after yamara waijo wa DJ agent DJ takata yakyeshongoro cyanje DJ naza kutera ekyeshongoro analyzer yamugame ekyeshongoro nchifurire nchimasteringe nachifurira ekyeshongoro kibonire. Obwiro bwingi abeshongoza bingi bakunda kwijo mu office zaba DJ already when the DJ is at work. You can't give a DJ song to play it yatanche kukora kubas kwa DJ nazani ikintu cyahurire namaza chfura achifiringa je amanya kitambora niza kitera kandi akitera yari yo kitera koko biro bwingi umweshongozi nakwete cyeshongo rino ukora hakurita flash umureba umwesiza ajanto wa muzaraho DJ takia yo flash takia ma drive ye naza kuteka mu cyeshongoro cha upcoming ninge cha mutu gwatakareba I'll give you a scenario. Umweshongozi ka Regi na shows ekyeshongoro yama church shows ati the stakeholders abari mu ndongo bakifuna uko pibona ataka kitiyo public. Yes, bakifuna uko pibona twakifuna uko pitwena nito tuchuri kizamuka ba DJ even DJ zitu mu Western Uganda twine platforms zitu kushanga unite turi a platform ba DJ benyine ekyeshongo bache promote njya bakitekayo. But you guys have you heard this song? Ekyeshongo kibonire mukiburikize and the song goes viral. Omwana ina keshongo baketa confessions bamweto here Ivan Clean. Ivan Clean is a talented boy. Kunka wenko muntu takumanya what it takes. Oba management ye teka change what it takes to make him big. Aini music nunje bonire munonga wanko mweshongozi tinkumanya baba tina ka budget ka promotion tinkumanya bana batina kushikira ba promotion I don't know, but he's a very good boy. Nyunka mwishikira nyuko muntu namje bibene clean no manya nanye ne show yona nyendo kumeno ija weshongwa kani kushashora atakumanya ntaka meeting gaga but okuba kana utize cyesho nkachurikiza kitaka birona video yacu wanchenga. So challenge ero abana binyine bakora boboga music zabazihura mbishenge byabo girlfriend amujyante ne cyakabi ejo ni hit baby my friend okuntu za kusabura my friend okuntu za kusabura nunguma n'endongo yawe actually haro producer umwandizire ngo we yakorere cyeshongoro okachitwarira umuka omuhinji ukajuturiramo akakuja taha cyacine kuba kibuka garuka nako sente zawe very much nice nago no wabuze umuntu and no nyonye kanyine munwana wanje ni produce why ko tom studio yaza ku voicing okweshongera nonsense na garuza sente zawe ota. This is not about making money. Echincho kureba kareba kinazamu abantu bawutiza ninye producer yashoze cyeshogureki nimba nahemuka. So Western Uganda bana kibene kwega is knowing the stockholders right no habonire analyzers babe kwasa kushikirira ngabe byeshongo banje bakabihura bakangambira amazima batari bantu banje kuhura icyeshongo akakugamba hata keshongo nahangwa iye nikasa kora emburge kunka nyoti nabanza kubuza neti mwe muri ba event organizers watugambira cha Ivan Clean abana bari yobine music nunje Ivan Clean wenga omwana ambro yakakora hit twazo no Mbarara twachakare ndongo konkata ku performing not until he came out and cried wamwita ambro tokumanya amwa no ninaza gambira mazima nawe hari naza kugamba I'm one of the first people over here ambro stage kama stage one of the biggest stage ya Rovinka namje joterendo ya terendo reason being music ebonije akasha shwirwe ninga bikabe bya one rap omubuzi
akugambira ate kubana nagamba ka sente yara ino yasomutayire ati yomboza gambira. All right, thanks Tariq. Kandi kanzo wa shukran ochatore bakantu lyantu analyzing a media platforms zone zituruwejesha credit. I give a credit thanks TV West, thank you Sky Television, NKORE Media 8 TV nitukore chairman. Can big up my brother Councillor Amon 256 or Western UG Media na we must mention you in your absence, but nazo wa shukran otwira omundongo y'abana ba twan tugamba ndongo y'abana baha ihono maceri kumanya odyo momba kumaya herujire na munonga ho muri Mbarara ori kubaho akira stages nyinji munonga nico nabandi zabandi bona nkenda ngo heruke finally mwijana idea JJ mukora every Monday ya made in Mbarara ni mutugera ngo ne ku promotinga chi talents zabana ba ne kubayamba kufuna platform iwe cyo tijire kita kandi sofa abana bashikirehi kurugahi batandikirahi wajoiningere industry yonore ngo movement z'abanezi zishikire nkayi kandi ziza takatandikire nyine mani nkunda munonga Tariki amazima nakagamako kugayi yayogere ikintu ngabakikoze ngawe kiri atachiruma kubara naguye gayirira Tariki bola bango koze kitu nakusima manyokoze no manya njide mulungi manya noba okoze wiki wedde aja natukyalira ko napita natekere mukasona nga kintu kyamwe sikibi nkyagadde n'ekibulamu nagamba kati munakola we muti ne mukola we muti kijja kutambula bulungi nti nengamba kakigezeko kiyangamba era bonna kikuba ndanga oyo mbasajja balinga basajja mu town beba singa okuzalawa nebola bagambye okoze muganda wa so Made in Mbarara twakikolanga ekubo lirimu okujja abayimbi baffe Western Uganda abayimbi Olunyankole basobole okufuna okubongera katale kabwe kabakoze ki tubaliko indeed mulimu ababifunyemu bolabanga Black Chua mu audios biri abana baveeka mwenje bafuna ne chance okulaba nti abayimbirako abantu abali babatamanyi ate babasiima n'abalala bali mayo bango oloto okulaba Tariki ne mukama namukuletera kumpi Yesu omutuwa kubine nota nomugamba munange nze ndifaniwo mwe bali ate bantu bangi bayingidde ndongolo agamba nti nalabira ku Tariki nalabira ku Shukran nalabira ku Gundi so ebintu ebyo tujja tukaki ntubisanga naye tusima mukama nti Made in Mbarara ekyaliwo nate nkuba omulangiri abayimbi namwe mbamuze ku platform yamwe nemutukanga mu Mbarara kati bwe for example nga Tariki bo tujja tukolanga ku show wano ku hit mbatuwawo venue nga tubatukyajinze kitegeeza naffe mulimu gwaffe mbogulo soda 13 oba supportinze enchabe so abayimbi mwena abagala okujja fitna go tugoba n'okuba platform okuyimba kyajjanga ogamantu nera musanyukiremu music asigale kubanga tuwa music kubeerawo music azannye then ebo tuvaayo music tugezezaako buli wola bali wano nga otula no musako eno yonna buli muntu ana ettafali yatadde ku music Tariki DJ akuba oluyimba ate yomu mutegeso ebivulu ate kitegeeza nti n'omuyimba musasula okukola ki okujja n'ayimba stages ez'amaanyi zonna ze mbadde mula comedy show comedy rages adayimbako Tariki oyo kuba yamusaso ate yamuyita kitegeeza ye yalina eddoboozi ligamba rages kola ki simwagalako tajja kuyimba naye ate era naye waba tuddenga mu office wa meeting zaabwe yagamba naye katumwakole ki netipolo katumwakoze ne omega ne bona kitegeeza baba bagenda kola ki kujja nenge kubere abaligudde abani abataliki omulimo gw'omuyimbi kuyimba ono DJ nawuliriza promoter nasula omuyimbi minevulu bategeka okujja okufuna mu sente ba promoters abakiza magamba katugula omuyimbi bamugula buguzi omuyimbi naje nakola ki nayimba ekyo nekigwa bwetyo nze ngamba tunaberezaamu awo tujja kubanga tukulakulanya Mbarara yaffe. Yes, we bari munongo chatureba enshonga ya kabiri tune incoming events Mbarara tinkuma babarebere mu kiba event organizers kandi nkutandikira ryo ari Tariki wenyine event organizers Tariki kibuzo cyanje nkigera Mbarara twine audience eri kubasa kufeedinga event sezo zona tukushashura mutwaro audience Mbarara tujine
ene ukamba nze nshobora ebivore bitune echo kubanza tuyinemo event ya Gantok ejine ya Ben Ganta ero pass abana ba Raw Truth na Tipo nabanda bakuza kuba baro ejone kubedya ajipu tuyinemo event ya Mutati na events eyebinyanya tuyinemo Suna Ben na some comedians nabana nabeshongozi shukura no performinga event ejo tuyinemo event ya Champion Night ejeri ya comedians simanyi ni mpurangu baka China Champion Night no pushing tikwe nimkutandisha tariko mliyazo nayo host ndire yo organize ndire aha nyenda kutandikira ariyo kenyine Mbarara nitubasa kufeeding ezo events zone actually Mbarara tubasa kwa tubasa kubasa na shows zikushikana in a day if yes in a day ingamba bana mpuricha zaje chendio ningamba ekikuru ni concept waleteha ba promoter binja atabakwenda kubuza events managers abinja tabakwenda kumanya tabakwenda kuzamu class kwega kumanya uri noza gukora show ki time ki and which target of people are you targeting watching Bin Ganta wa Bin Ganta tindagamba byinju okuba we I'll be honest with you twazo muri Mbarara market ya Mbarara there are very few people that know Bin Ganta that understand Bin Ganta very few there are very few yeah. Two we binyanya aina bafana be abapiki ababoda bazamureba wacenga ni bazamureba wacenga aba comedy comedy chiburamu mu promotion yabo on ground chaburamu honestly ezo zona shows ishatu zina audience konka kanje na kigamba mu Bin Ganta fan we yakukirayo no mwana wa high school ori abinyanya owa boda araza mureba muro then audience wa comedy aina konja mu ground work akalicho gukora konka audience y'abantu kwija yero kugira ngo bafeeding ezo events Mbarara kirabire mu tufone na shows ibiri na nibiri kunizibaze remereye kwata zone enje nagambira mu audience wa cha concept fan wa Suna Ben tu fan wa Bin Ganta wachenga Bin Ganta yaine ba fan be 10 Suna Ben ina abantu be karunana na no akomeda akafuna y'abantu bibina sho zanze bazafuna ba amutege staine ori event organize wanja ne bakufuna y'abantu nkarunana no bakuba 10 event oditira university in oyine maba bashukurane bakacece ababa baragita Suna Ben nabo bashashwire oyine mitu abarabe ne bapushinga event ejo bayire sente mazima nono zakora gamba mwine harumu yima ofutayira mbusha ile chigambo ntwetoro kushinga kasuke muje mono na kuja concept yawo enje yo kutekamo enje yo kufunamo na kwata milioni 5 kaziteko musho don't compare yourself yakora share milioni 5 na milioni 5 meaning pushing ina ateke munyowe kanyi tekashane yawo so audience yekuza kufuna nipa ukukire yawe so whatever you invest in is what you get out garbage in garbage out na kutunga wanobuza mbade yabuza talieke ensonga nkulu nnyo talieki njagala osokombulire population ey'abantu abali mu Mbarara okitegeera ng'ovudde bwe tudda kale katudde ku census y'omwaka gwa 2016 kuba sazino kwe tukyayimiridde njagala ombulire population y'abantu abali mu Mbarara okitegeera oddemu ombulire ne population eyaba badigize bomanyi nti bo ku population eri mu Mbarara n'abadigize abadigida kwakati already there are 3 events ontegeera on to which events zino bona batademu sente ngamba ka sente nga buli omwe asubira okajjayo ate ku population jomanyi audience eri wano ey'abantu abadigize jomanyi around eyetolererako onfuna nga omuntu abeera atadde ku gundi ku university in agala kufuna
enamba capital tour gye yafuna onfuna n'atadde ku gundi ku Ajib ayagala kufuna abantu either Shiba be yafuna oba n'okusuusaamu so njagala ombulire ekyo kisoboka kitya okubanga bano abantu bonna ku population joyina mu Mbarara ontegeera okubanga kisoboka ku lunaku olumu njagala akazinalo kazawo mukama kaisina wa mukulu kati kankutereezemu olulimi katono kugambye Mbarara ina population egenda mu bivulu byoyagala tukoze show mu omwaka oguwedde ku University Inn shows ezikyasinzeeyo population enene ziri shows 3 mu record Regi Capital Night Eddie Kenzo ziri shows 3 nebo ogoberera history ya shows ezo abaami abo bataddemu okufuna abantu Shukran mwali wano nga mulaba when history was made there by Regi twakola drive ya weeks 2 drive sigama ntubasinika manyo noteka ebyuma ku motoka nizitambula oteka mu sente drive never onegende ishaka drive never onegende isinjiro drive never onegende lyantonde drive never onegende ibanda ezona sente zifa njaga muntegeere Kenzo akoze kyekimu oyo mwami Kenzo mwa respect ya manyi mutya n'omutya omuntu apakira emizindalo ejije n'agiteeka ku motoka ye nagamba mugende mba mukole drive week number Kenzo muntu musajja wa amaanyi naye olanga awadde week number okola drive aba ulira kintu kiwugumye eno atiddemu sagala mukwate mu comparing omuntu agenze awantu nakola kashoka bana ba high school agenda kwa ka drive kamu omucomparing n'omusajja ali ku Bukedde TV yekubira akalango agenda kujja wana ku drive week number omucomparing na intensense mutadde muzifaanagana when you choose in the first zenagenda okusooka okola na show ya Biniganta first nga sena shows ndala even yaliwo University Inn oyo mwami wa Biniganta yali asobola kutwala ki eyo venue naye agisasule naye kubanga yamanya abantu be basobota kola ki nyamuntegeere yamanya population ye bwadda wali ngomanene yekisaawe eri eka namba ya ttaka si square si foot zibapima zino 15 eri eka ya ttaka ujijjuza si kyangu yamanya kirasi ye wakola ki wagwa omusajja Sunabe n'agamba nze ngenda kikuba Sawe nsobola ekinyanya kyange nkikuba musajja n'asaba naga akagendewo ku University Inn zaaliwo endala nga si University Inn yaso kujja ku hit yaso genda waliwo omwe wa mwengula obagende ku generation suit venue zaaliwo ezini simanyi ku Nkole press ochege obagende ku Nkole press naye yasaba naga ayagala ki sawe yensokola kyembagambidde wali omuntu alina fan base ye bo bayita abaana ba WhatsApp ba social media abaana kati nsaba bali ku high school bali mu kusoma yensokola kyo musajja tadde kashoke nakatika mu kifo ki kyasobola njage tukikiriziganyeko so lindako bwe tudda ku kintu kya comedy show ye okusatu ensonga kyo musajja wa comedy yakute show ina abagamba eriko mitwalo 2 ya mutwalo n'agiteeka ko the same day aina kiyesiga abantu ba comedy sibe bali abagero kudde eri kulaba abayi omuntu agero kufuwaka nga agamba ngenda kuseka lero nakulwangira agenda kuseka omuntu wa comedy nwaji charging emitwalo egi 5 agisasula ekira Stefana gana ko comedy yes. Sawa bili twali tuinawo ko shukrani ajja kunjulira nze muntu yasoka no mu Western Uganda okola show y'emitwalo 2 abantu nwagisasula emitwalo naye nagiteekayo abantu ne batandika anagenda omulaba anajogenda yo olololo ninsirika nakuba full house emitwalo egi abantu bonna nibayigana ne bagamba emitwalo ebiro manyi kiri possible Kampala aba promoter bazukusa okutandika okuteeka show bagaba seeka emitwalo 2 nenga balaba it is possible omutwalo amazima fe ba promoter tuteeka mu sente zaffe kusanyusa abantu obudde obusinga siga twagakola magoba nnyo singa bya magoba singa tugamba abantu show ya mitwalo 5
niyo umuntu tuteka mu naffe ntugamba why kanje mfunye ku sponsor ndire ku sponsor ndire ku ki aizuru katonda bwampa abantu nange nsanyukirewo mu bettinga byebyo muro yes no kitureba ndendera kimwe director wa Tash waraba season shonga zabo nibo baku organizinga nibo baku pushinga event zabo twara bin ganta from Tarik na experience yanyine arumuna twereka ngo ba fans bey bagarukireyo mu bitabo bagire kora za biology na chemistry suna ben abantu beye baryari pikimuro kandi China kibasa kukitera according to you emwe koko bano interacting na naba abantu bitu bambara noreba ngo concept ya suna ben yajiro matuga abantu be baringanire tunimo avuji ba boda boda bangayo nabasa kukanko nko mutwaro gumwe n'strike ngabanje I thought ngo bari ko mu rukumi echai ha suna ben timu Mbarara ya mwetegerize nko Kampala iko mwetegerize kugira ngo nure Kampala twineyo abantu ba level ya suna ben binji munonga kandi Mbarara mwino mwipango you should know that kabino mwepako naba ba WhatsApp ati uga WhatsApp yawe nabajya ground abitarika kumanya bakanabe ogani mbanye ndakumanya bangahi aho kuba waza resho y'abantu bambara abakiriza yutagera umushozi n'umuntu w'ikigeri umuntu wa hansi umuntu wakuri ari mu motika ari mu masape nakora ki ne bake abakutaka sente kabo ka event umuntu wa hansi nakora ki kumice acisonda rukumya mpaka ikizo umuntu wa rwasona ben niza kwa ratio ya TV rates right now Buked is one of the most watched TV in the country Suna Ben show omu covid ni yabe nekirayo tamu tata kumanyiki ga mukinyanya nyanya tunyanya kikatubera echo mwana mu kibetinga akasente kanyu show zaziri izobe nanyiteka hezaje tuza ku bettinga off camera tuzana akeje hari university ini na noko muri aba.com muri nane abekije all right tashware okay Tariki namwetegereza nari Mbarara mwa sente zo kubona batamu yanaza kora show simansa ko umuntu nanda abantu binje minonga yanatahira mu mutwaro gumwe no mango abantu umutwaro gumwe abantu 10 nibakora miliyoni 10 wanashasha umutwaro gumwe satu noibuza sente za kubatiremo umu drive kuza kushashara beshongoza bakwija nanda abantu bangaye kurengo yakora amagoba umuri Mbarara nayitaga umutwaro gw'abantu kakaga norengo nabasa kubatunga na Mbarara ito iturukumanya bako tubasa anyway Tariki ya jangu abantu bakureba Suna Ben n'abantu babutosha bansa uruko basa kumara wika tachakire ari kubiko mutwaro gwe kugira ngo ajarebe Suna Ben so echo tindi shuwa na checho kokini kesi cha kitabiro naza kubiterera bama singa badaina event yeka cyandi baddeyo singa event naye kati akasigiriwe kajira anti bali event erigo lunakulumu waliwo events 3 atenga zona zetaga omanyi kati waliwo embeera nti omuntu abeera influenced ogamba nti bagambye vibe omanyi abantu banoonya vibe yadono agamba nti ba WhatsApp babeera banoonya vibe oli agamba wakirika tugende tulabeyo abajimu amasati nga bazina mu kinyanyanyanya kumura actually event yanyu nindani mwetaga abantu nkabibiri bonka kuba mutiro mukaju aditi nka 200 umutwaro at tomorrow how many ni haza mabantu bangaho at tomorrow nibabasha swire cyaba kubana baza kuperform nibabasha shora cyishukurani baza kumuhereza ki so but before Mbarara kutunguka ntwenda show ezo kugira ngo at least etawune ebe vibrant etawune ebe vibrant kugira ngo tukume tukore show emo nsakumanyire echo wachenga so basically omuntu yaza kutegeka show nabanza amanyumwanyo gwa kuza kugitamu population erum abahagizwe niba so bine ganta
abahagizi beninga shabantu bakonsuminga music yeko bari abana bishomero akana aza kuchima ngo bwirobo bazaba bagarikira ishomero so akana basa kuji postponing agitahadi ati ebintu mugeze embirwamu nnyo jesi muri mukwetolula bwetolozi omuntu bayiyo kino kyaliwo twalina ekinihiro last year babebe kulu ne bayimba ba spice ne bayimba buli wakabi nayimba sona beni aja saa 8 waliwo tewali yaseguka nogo kati ate audience yaffe ne audience yekinihiro be bantu basuna beni osegede katabo tobanyumiza omwana gosanga ku boda boda nagamba suna beni nagamba ekinyenyenya nti nakwata pichi nataka kebiti naga tusimbudi katate kwa Beniganda abantu balugezigezi bana era of course bana basomera ekyo tujegana kyoga bana basomera but tudda ku show ya comedy naye ina class yayo ate mwana ate kyewunyisa ojagenda osange ng'ekyo kivulu kya comedy nga n'abantu abalimu gwe tobalabanga nako nga tobamanyi negundi achakala kubanga zona nti comedy wamaanyi abana bateka kivulu bakiteeka eri ku beach era ngo yagala kirabo muyimbi oyo abule sona beni abule ojja kufuna obuzibu amaanyi kubanga abo ente bazaasa ne katuoko o corporate wo emitwale gye ebiri nga mugambe nti walomi bagenda okujja n'atajja kiranga kya bulijjo agenda kudda motoka naye mugana muntu nga service omutwalo gwe katugoge no musiriwazi mbate maswanku tazze chokate ngasudi abasajja balaba bali emitwe giri eji kuliko maswanku godi suna beni ne dijani gwabera nayo akola ne suna beni mbazira kati eyo yonna timu ogiraba timu enkarakasi ogiranga bwe njogedde bonna balina audience ate balina following bolaba kati oli okusasula ekiwaakye n'atalaba godi ku timu eyo enkarakasi nga gwe yaza okulaba tebujja kukeesa so kati ebyo ebivulu nga biri ebisatu omuntu ajja funa ziri shows ezi bini tukyabuusabuusa bini tutanatugana nti agenda kufuna ne ku bantu abayimbi abamuwerekedde babulamuka epasi wanji tata bagwa abayimbi abawerekedde Beniganda bakoleki bagwa epasi yagwa ate ensonga endala nti Beniganda yandibadde akola naye yalaga nnyo wasiwasi okuva kubanga yasoka kuteekayo dates za mirundi ng'esatu kati no jali mu kyemanyinzo kwa yakuna ontegeera simanya December nava mu December genze mu January 18th avudde mu January 18th Feb ontegeera aleka munenya nnyo kutya yatya n'ekivulo kimanyi wanji Beniganda ayina luyimba ki yayimba tubasobola fe tubaayo fe ayina kana kalavu yayimba nani nebulya ne nagetali kolisi talika buze so kakati ekyo zembadde ebivule bigenda okukola talika asajiba wadde asuna bena ajja kufuna abantu be yes kale ne comedy enzo mukwatamuko ate mma bandigenze wasuna bena lwa nakola nte singa twadde comedy show okitegedde era mmaba jagenda abadde bagenda mu comedy wagaka no wasuna bena ebyo bidibiti kubanga tosanga tebite memula nti ebiri lokoloko abantu bagala kubanga mali chawe mula ate bagala ebintu ebajjamu ebikatajaga kange nenda abekinyanyanyanya ne banakola ki kubanga yes ne stress zange vudde ku njagala funa abantu abakola ki so nze ndowooza yange naye nga mutatina ekinyanyanyanya oyo ajja kufuna abantu comedy show naye ajja kufuna ababe kuba ate naye kirasi ndala nnyo omuntu ageze mu comedy tagenda genda wasuna ben ate omuntu ageze suna ben tagenda genda mu comedy kubanga audience zawukana nnyo actually so ya Beniganda is affected our comedy abako wana oreba mbena kushana like nibo bala class y'abayimbi byalese ainako tipol muimbi wa love aina epas abulamu taina wanji epas mbu yagwa aina yo ruyimba abantu nambye ruyimba rwe Gwanga like ruyimba ruchasinzo ku olimba lubulabula alulirizawa
bakakubuza murayinisha tozigamba alright ntuturanye ndaturuganshongwe mwagamba aco kujangu abantu nibahukana ninyikiza ijo tukatujwe murare w'imotoka nkareba y'abantu abinta kareba gumundongo kuyambaho nayibuzaba nyunde bibi imotoka tine kibinyumire abashija baguruka wachere okimanyi kati okimanyi sona ben agenda kujja abantu isinjiro ajja abantu kanungu ajja abantu banga bageze kumulaba na time ne kurugaza amasakani wakwija foso na ben ne birabiri na bitana university in aho tinkurenga aha tija iwe byawe niwe rukumanya iwe tuntu zakuba tuyo wasuna ben nabandi binji nibakuba baryo wasuna ben aha so twagumizamu tukaza turumuntu rero kuhendera inshongere za kuhendera yakabira muheru niya Chameleone regedare Gwanga Mujje akakora akatebekanise biri ku Kampala umweshongozo mwangize ngo cyo kubiba ncoro kusharura tinko mushereka kuba bitatinire kukigamba General Dion agamba ari Chameleone Dion agize ati Chameleone kuberere byagwire show ikahirima it is okay echo kubiba ncoro kusharura so Chameleone stage kagwa event yaba postponed 24th konko murya cyitwe abambara ico tukwata one show zambara munonga aine extra shows kandi show extra show yambara keriho 2011 Kampala ku yajemerize na yambara yayemerera ku yajemerize nitureba aroizinjire date yebiro bishatu okwa kashatu omurya cyo mbara tubiri tune show ya nirwija kuba ryo rwa katano tubitune show road ruri kurwaninga almost 2 months back na ateri mune tambure ya Fameica ehebiro bina nirwija kuba ryo rwa mukaga ajipu ekibuzo kitu ntugera Chameleone tiyatahiriza Fameica omwana kaya haniteri ebyawe byafire tobanzo kabuza hinoro Mbarara Kampala ntura ngo bine kintu cyo kuja nategeka otataho kandi nibacikirizana abwinshi ka kurugambara atakureto go mutima gwa Kampala kujangu akiyambe fiki nawe gukora ko uriza twarugayo kuriya ndi ku Chameleone ndagala kutegera nsonga ki eyagana Chameleone kujja okora nga 11 otegera olw'ensonga event yeri bwe bayali yagwa ontegera atolede ngena abantu bafunye da vibe ba hypinze abantu baze nga bamanyi nti kwolo wali emotoka z'empaka ate oluva motoka z'empaka bagenda muki baba abamu batandika na Twitter balimba abalinga bapushinga event eyo so ekyo in fact kinamengeje kyatukosamoko ngafa abantu ekisoko kiveke ensonga eyo nsonga nkulu nnyo nti fe kyatu affectinga nnyo ntule ensonga abantu oloza baloza nti era maybe era fa abatya okupushinga event z'Embarara tufuse bayayi mu nsonga eyo ne bakabadde nti bali tebakoze batya tetubajjeko sente naye omuntu agenda ntambula nave Kabale ng'amanyi nti ali kushuwa win aze olw'ensonga olw'ekintu kye wamuyitidde naye natuka wano nga tekiriwo so bwetoda ku nsonga ey'okubanga ya postponinze event okujeeta ku 3rd ate nga Fameica aliyo 4th eyo nsonga nkulu nnyo nti Chameleone is a legendary artist ate mu industry eno tuba tumutwalanga mukulu obanga nga muganda mukulu mu bayimbi nga ye mukulu waabwe ontegeera so muri munda nandi badde kati ngabo omanyi nti mukulu we bwakolerawo omugongo bano omuterawo omukono naye njagala nkubuuze muri olowooza Fameica ng'omuntu One Love asobola kwata show eya Chameleone eriyonga 3 nagiwanika ku mitimbagano gye nga bwe mugamba nti abayimbi tebeeyagaliza music industry we Uganda nga bwe wadolabye Bruno bwe yadavuddeyo nagamba nti abayimbi beega nti tweyagaliza ba Nigeria oli wabeera n'akantu apostinga munne otegeera kati njagala tugikize kuno ensonga ya Chameleone omwana alanze emyezi 2 emabega ng'alanga ate this guy is a very young guy in the industry who is looking at being Chameleone tomorrow ontegeera ate the same case omuntu Chameleone abo bebana balina okutwalagamba nti abana kamba we breakthrough nabo babenga baswakola history ngabo bizola bagundi taliki ngabo chogedde events zizenga zibeerawo zibeera successful vinka ya gundi space yaja wano nakikuba abantu wensi yona ekiraba nekiriza negamba kituufu so kati kyetwandagadde
space oba yakikuba ne fiki kajja kikube ensekuleki ekirize ne mu lugendo lwe lwabadde ategekedde emyezi 2 oli avuddeyo nga waliwo nenaka endala zaleseko emabega because this Saturday is kind of free ontegera this Friday is free. Why is it nti agenda nabuka olw'omukaaga luno Saturday eno nabuka ne Friday eno nayingirira dates z'omwana Fameica alangidde emyezi 2 ensonga enjaga munambule mbulungi Fameica aswa kupostinga show ya Kamili yo bakamili aswa kupostinga show ya Fiki eno Mbarara soko onjogereko soko ndoze Mbarara tugenda kibuuzo ono ng'atandika kuba yamumanyi nnyo oba tisoboka naye Kampala tisoboka kuba tubiraba damu ekibuuzo naye ngenda kutuuka kumula bwe tuba tugenda kukola embaga tusooka kasiki seso ntugenda mu mbaga njoka tugenda mu after party Kamili nagenda kusooka kukola mbaga tugenda mu after party tekintu kyokka kyolina okutegeera mu ndongo zino obusigadde shows zino extras zibeera after party tosooka after party nodda mu mbaga omusajja yayongerayo show ye buyajongerayo na promoter nasaba naga nte bwe extras sebo nagamba kibya kalenda nubakibya kalenda Kamili namugamba wendi nakuno bazikola ekibuzo kati bwanga after party teswa kulinda weekend alokuyita obo bomaze okutegeera nti after party yo eyingiridde munaku z'omwana mu party yo mwana kumula tugenda akigendako onagenda abinyora nga tumaze kati gende kimu attach no tugamba okiwonki ekyo kumanza nokubanza ketegereza abantu abo babiri fan base yawe liyeta nishana orukagira Chameleone warukagira Fameica Fameica abafani basakushana nti onoga bwachogedde nti akoli kasiki eyono mbaga azine n'emikwano gye ba Waiki Benda bani ba comedian bamugoberedde batipo bani ba truth so kati kuye ebera mbaga katosa kuleta akasikiko mu mbaga y'omwana eyo nsonga nkulu so kati fan base almost zifanagana olw'ensonga nti abantu Kamili beyeetaaga olya ne Fameica beyeetaaga ate almost kyengambera nti almost bebamu hanu ya Mbarara batere ngoma ya Fiki tuli Mbarara ntuguruka batere ya Chameleone ntuguruka ekikwawukana na nabire byabasuna bene bitwantugamba ho nyuma wakireba ntindu kubasiza kuja ngo Mbarara almost audience nemwe ya Chameleone okay ndi ekikwatirine na agundi Fameica no yanaza kubana abanza utanza jangu maybe kunga kandi ware Kamili hari umuntu rukubandiza kajote nubu yakwija itizoke naye niza kwija konka wabandiza wa Chameleone ijuka umwana nebwakiza ku Monday nebwakiza ku Lwokubiri kina effect yamanyi nnyo kyeteka ku show ya Fiki olw'ensonga nti omuntu baba kusoose ono nga bakugambye abaana bawano audience singa bamere ya leero ekitegeeza soko okuteeka omutwalo agukutegekera na kumeka ndala ta so kati baba abagusasanyiza nti hangover wena ku 2 ezo 3 ayina omusigalamu aliokazuka jukire kye kiddako ontegere kati omudigiza taswa webali agaruke ku suite agena yiye so kati omutagira kudigida leero adema digide n'enkeera ontegera nga chali kwa hangover za jjo so kitegeeza nti Kamili awo abakoze omenso bisonga legendary awo ate yandibadde akitunulira mu n'amanya nti ono omwana muyingiridde nnyo ate ne bankabadde nti nze mukulu wo mu music industry bagaino semekwana yushuka kujangwe jihate ni business nare bankurabira hona niteka kurenga nataho buri ubona kurabaho another thing ntubasa kucheta nkakajogano kujangu nibajangu nategeko tategeka ekirungi bona barga Kampala neshimayisa nchikora Kampala ho nkakuntikiri gukora kuno up country ekimayisa nibaza kujana bakora ibindi urarabe hunu wogo ekikwemarira ne line up iwarete abantu barebaho
bareba abantu baba bari kukunda umuntu abasa kutegereza ari umuntu uri kwenda kwija shukurana utegekere sho ninga Beazine utegekere sho kunko umuntu anje kwija bwawe kunka yije ahabwa Beazine uri aposti yawe abure kwija kwagiriwe mukama wa sho kunka hagira umuntu wa leta ikimwe nsango line up yawe yabeshongozi ninga abantu abareni bashemeza abantu izo beryo niye kuza kwemera sejo mwenza ngo ikindi cyo kwereza abantu aho aho no ataho ntuhaza kubaho okumigana abo kuba tukugira ngo umuntu mu kamiliyona buri umuntu wena namukunda ninga tukugira ngo fiki Fameica buri umuntu wena namukunda konka abantu abarabe ayineho line up ni yaramuyanda ewajeno John kigambo cyayogedde kitegera nti ekyo kiba kikuza ewajeno John ekyo cyayogedde nti cyobiba kyokungula okitegera nti ate kati kitegeeza ate muri mu community oba mitima y'abantu kubakati kino kize kivaawo nti ebintu ebijja bibeerawo ku muntu okitegera biba byali bibaddewo ko ntegeera oba biba byali byakubeerawo nti kati kino ekintu sigama nti Kamiri gwe gusoso kikola okuyingiranga abayimbi abikola era ensonga lwaki olaba osanga ayina embala nyinanyi ne Gravity azamuyingira nnyo mu events nyingi okitegera so kati ebyo ebintu bosanga nga biba bikulondoola nti amaziga g'omuntu gasobola temuloza nti babya Katonda amaziga g'omuntu gasobola okulonda so kati oyinza okukola boti nosanga ne show eriyo abiri munya netakola etya olw'ensonga nti olide neno abantu batezodde okukaba amaziga engeri yadde balira mu fiiki okumala emyezi emeka ebiri jesimanyi gwe kibocho ndantandikira ari shukwa niranza wa shukwa directly orikunuya no representing a fake Fameica apanage by the way nyuna nkuno nini nda fake wachireba fake Fameica aganaga shukrani yari nini mbangu ni wenyine Gravity alina abantu beraini yasuna benweju almost so shukrani nankuina ekintu ki Kamiri nakozire nicyongera ku abibi byari muna byakozere ku rugenyuma ninga agumize muna business ekisoka kya byonna ekisoka kya byonna sijja kunenya nnyo Kamiliyoni njja kumunenya naate sijja kumunenya nnyo ekisoka kya byonna amanyi abantu kyenamala okulaba mu industry gye tuli mu baagala nnyo basudia batyo bogerako kwegamba ekikyamu batyo kyogerako mu kikyamu ate baagala nnyo okubeera nga abasiga ebizigo kwagamba ayi munnange oyo taliki muntu waffe oyo munnange tetulina kye tuyinza kwogera munnaye ate omuntu wava n'agamba naye mulabe bulungi bata naye taliki mubi taliki alina kino ekintu kyakola mulaba oyo kyali oyo wambwa ne obudde obusinga tukola ki ebigambo bya Gravity byayogera Kamiliyoni faster byali biraga nti Gravity engeri Kamiliyoni gyamuyisa muti yali nnungi kino kidde mabega waliwo event ezakutudde concert eri mu Ajibu nga bagirangidde ebbanga Kamiliyoni najja n'ateekako Gravity show ku Lwokutaano ate mu venue yeegi nga Gravity wanca Kamiliyoni n'ayimbamu leero osegedde so nekijanga kyakikola ki kirondoola kati issue eno eriwo olwaleero kyesijja kunenyeza Kamiliyoni nga Taliki bwagambye mbuye ayina embaga yayita abagenyi be nibagamba nti amunenge gyoli ogenda okucelebratinga obufumbo bwo n'Embarara katubatwale bakole ki bagirabeko embaga yo after party eyo naye wenenyeza Kamiliyoni waliwe bati nti bo tebasobola okusinziira amawulire ge twafuna nti balabanga bulabe nga bagamba date neryetya nga bakuba amasimu abantu amu okuva n'Embarara nga bagamba date neryetya mberiko fiika talina makulu buli wogamba omuyimbi mbu talina makulu mbu tumuteekeko oli promoter otegeka ebivu n'ogamba ani aliyo waliyo Taliki agenda kuyimba teka tuyatugamba ki venue eryetya anti kati adde ali wano nti anako venue kambwa tufaayo abantu affe bwe bali neni weerabira ekintu kimu abantu bano ekintu kino kibeera kikola ki kibeera nga atejja kyeddingana sonza wenenyeza Kamiliyoni embaga ye Kampala mu mwato omukago ne mugamba nti shobo otegeka sitegeka tugenda kujja tukusupporting ate nga ndi awe antika fiki yawa Kamiliyoni namwa drop naye namukakasa nti ngenda kujokola ki okuyimbirako
kabenga ne promoter yali aguze fiki oba ne promoter yali aguze Chameleone kitegeeza Chameleone promoter yamugamba nti Mbarara tukutenge naku z'omwezi meka 3 era fiki era kimanyi yamugula ne simu namugamba ne mwana otaddeko show kubambale nayo show Mbarara nkakase kyo Chameleone yakola ki yali akimanyi Chameleone bwe yamala singa yali amaze okukola show yali akoze Kampala yandigumikiriza mu kubanga extra zino fiki ya Kamalo zito kuziwa ba promoter kuzigula bwe yava mu show ye Kampala twali muntu yakola ki bali nga bagala mugula nena abagumikiriza naga mulindemu ekyo ne Chameleone kyandikoze yani game soka mugumikirizemu tulaba ogwokutaano tusettinge date tute obutakonyaganya ki kubanga abayimbi bano Chameleone nabo beetaaga tutuganye legend netaweza kuja niye malira Chameleone ekisoka tachaina manyi Chameleone tachaina manyi lwaki ngama tachaina manyi lwaki ngama tachaina manyi bora squad y'abantu balanga Chameleone gwe nali manyi kati gwe manyi bolanga David Utalo nolanga anyono Rema Namakula nolanga Edrisa Musuza katika government bebe kuru na government uzomanizo palaso anti music wa Uganda kati bolanga abantu we batyo kitegeeza to China ki to China manyi Chameleone to China manyi gayimbira abantu ekyo kikubulira Chameleone gutwali tumanyi yaje yakola 1 man 1 million yayimba show ogu negwa nekati olabo katoleta Kenzo oleta Kenzo ekana kuba university inajijuza kakati wonota ko bebe kuru noteka ko palaso noteka ko wizo palasa akuba wiza akuba utala akuba noteka estegeza katida ko abantu ogenda bagoba osegera ayitira okumanyi gabali abantu atana nelenze chenga kasema abo era ngati mubajiranze promoter yagula ekivulu kya Chameleone nalanga abayimbi abo bonete bagenda kujja tebasobola kujja kabaka wani na yenze tinyagalo kakasa nti Chameleone to China manyi either amanyi singa odoga ina obadde ja kujja okolenga ba spice bakoze nga ba rage bakoze rage aba yepika university najikuba bwomu ngatana gwaranze kati gongambo tenti Chameleone ogenda kulanga eje emitwe mukaaga jona atenga abayimbi ba amanyi ngata kuli gonyoma awo nawe ali wakakola ki akabuuza so kati Chameleone nze sinenya ngagwe munage sala akunenya nnyo nenja akunenya nnyo pa promoter abategese bivulugo ja kuloza nti bakulanze ko brands z'amanyi mboshe ja kwata nenga bali bakusula oshegede mu confirming omuyimbi alo manager family family blessed bonna bayimbi balungi yandi government izenzija bend confirmed baganda bange chimala omuntu agenda okujja okola Chameleone agenda kujja mulabi rage yakola omuntu ejo okola rage ajanalabani rage omuntu ejo okola spice yalabani omuntu ejo okola Kenzo yalabani bana bibi bona singa Kenzo ate agenda kulanga baniki waini bitwala ba miki waini bitwala bani ba justed abatwandi bagobye ne katoza nga promoter ovudde yo no kwata Chameleone nomutekaka emitwe mukaaga ekitegeeza Chameleone kati mutanso mupi malevo tacha ina ki taina manyi kitegeze Gwanga lyandi badde tiswana kujja osegera kati ekyo olabanga omuntu oli abanga ze bolanga kozenga event nga kati nkiteka wa Chameleone nti abaana baze mu music industry nga bakulabirako otandisuba mama ekitegeeza totetewo legase yancha kulaba Chameleone ki agenda kudda mu Uganda nobari bakyaturewa ngenda tumalire shongage kandi tumarire show cause it had taken long yes nibirungi nibano byondeko kyaturewa ntukusimira kimwe ngenda njendeye kimwe wa Tariki representative wa Chameleone gisha Chameleone abwenchi ni muremisa industry kura omwana katayo event mube mutagu musiriza mukijo mu kwa katano Chameleone abatakubasa kujo mu kwa katano bari munonga kutureba cyenkwasa kugambira otakagambira bingi I want you people to put a respect on Chameleone's name. We put the respect kanda Dr. Jose Chameleone atakoga atagenda atuwali chemugigumya kasinje nokeha respect endongo ya Uganda yone yimiride ku mwami oyo ekyo yamukikiriza mu kigaana shukran zengenda chikuwa kino omwami ajja kuyimba olimba bayita mama miyo rumu abayimbi bo 10
tubateekawo bayimbe ennyimba album namba omusajja tukulimba rumu ekyokubiri luno olutalo sulwa kamiliyoni fik Fameica ebintu bimwerabiddemu mu industry eno bapromota abategese shows nebbiri sibawana but they consult listen they consult wrong people on ground. The so-called funny wannabe promoters bawano balimba nnyo bapromota be Kampala because they want cheap fame. Nzola nze yategeka wali mu Spice Dana nze yakirimu nze yali aposhinga nze ngenda babuulira mullo bagambire simbule nze nategeka gundi Reggie nze yali apushinga ku social media wallahi butulete kamiliyoni tujja kukuba wano mugenda ne mujubisa abasajja beeri siba wano luno olutalo sura kamiliyoni fik Fameica boss kamiliyoni ku fik Fameica is just I don't know. A drop in an ocean. True. Mpuliriza soko sirike. Big event. Yagula show ya kamiliyoni. Yatukira kamiliyoni namugamba kamange. Njagala show gye bayita Gwanga Mujje. For over a decade. Balamu yali promoter wa kamiliyoni yali yagula show za kamiliyoni. Big events yaja ne big offer okusinga ya Balamu bamwachi show. Eno show bagita Gwanga Mujje. Wali muyimba agenda okuyimba ku stage ya kamiliyoni ngagenda kuyimba CD. Live band. Rukoba ku rukoba. Utwagambye show eno bagita Gwanga Mujje. Tugambe ensi n'ensi yonna bajje bakoleki bale kamiri. Kamiri tagenda kubanga ayimba yeka. Agenda kutama ne Mayanja family. Mwami Sali Bebe Cool. Mwami David Rutaru waliyo Rema na Makula ba Eddie Kenzo weva shot jita chi Gwanga Mujje shot jita chi Gwanga Mujje Gwanga Mujje lwakuba kati Gwanga Mujje tegeka shono bagiteekako fik Fameica siganye yasoko okuteka yateka show ye date ye buli kimu promoter ali mu show simumanyi yateka ekintu ki nga bukina okubeera ono promoter mmanyi amumanyi which is okay. Challenge jengendo bawa why we shouldn't even be debating about this. Kamiliyoni aliko nga 3 secho yeah third oya aliko nganya oya aliko nganya secho ennaku zaawukana singo ngamba zibadde kuluna ku lumu twalibadde tusika omuguwa poliriza fik Fameica faniwe aja kusiga ati let me be honest with you now. Let me teach you something. Kimbadi tumanyi. Mundongo kate ekiriwo ku ground. Ngoli fani wa fiki. Tomuchusa mindset. Ntugamba Mbarara haza. Yes, I'm telling you on Mbarara. Ntugamba muri Mbarara. Oyo fiki Fameica mumulaba. Muzore ya no muzore ya mu. Oyo boy wa kabinyo. Mulo nze mbabulire. Oyo boy King Kong generation nene eriko ejumugira mba epas bani oye champion wayo fik Fameica aba gravity ba fefe bona bali wansi we boy is too big sikubyenze babulira namba yazigaba bobi gravity namba yazigaba bobi oyo mulema muleke mbasajja abayimiridde mbasajja ne amasanyalaze gravity ayimbe ki ayombere ki ayimbe ki this one record linda ko yakako record of minude echi fiki yajiri nyemu shows mekanga zagabeza babwe ticket ate wali buzibu ne baje atende MTN negabeze 10 MTN wereza reality omuntu niba mu card eyokujja kumbaga yo nga tagala kujja takola ki tajja naye omuntu wali omuntu ajja kumbaga nga twamuwadde card bwecho basiwe kiri gravity mujene mu class zaba fik Fameica mujena mu oli mwana amasanyalaze
bugobe nekindi omuntu yana kukunda atini musende chimwe unaza kwanga omuntu abasaba bana kukunda kunkatine like alfani wawe kunkatine muncho kurebera umuntu najati abwemba bazikamugabire tickets atahe ko nari mwagizo wawe gravity akuba amani tugabarra sente muko kamo event kambuze abantu ijaro kumumo event hashashura abantu bibiri ho nabo nibabari bafana bawe anyway tuve ku gravity fiki mulize fiki zechemba kakasako fika ina bafani be bagenda kujja mula ate mujje bannaye mujje mule fiki mbasaba nenga mmazo kutunyigiriza mpuliriza buli maina fan base nada uliza buli maina fan base kati mwechambade mwogera ati abantu bafans balinga abafanagana yesu basokufanagana mu nenga katono ka percentage katono nnyo omuntu alaba chameleon obudde obusinga bafans ba chameleon generation bantu myaka ana kudda wagwana mwesa 3 kudda waguru fiki fan base ye generation yaffe myaka 2 okay kutandikira wansi 18 kudda mu myaka 25 iwe fan base esinga kwa 3 muntegeera ekiraga buli omaina aina age yakola ki ate munyumirwa ontegeera susagala munyige nti chameleon yanyigirizo ono oli yanyigirizo Katondo oba yakulonda nakuteeka kweddusulye nagamba boy gena mu nso gitwale oja kuba ate fiki yakuba linda fiki yakuba africana nga bagamba africana nene wolololo ba gravity najijuza chameleon mwaga mogereko onadanga mba gravity akubyo bamyaka ena chameleon has hit cricket for over 25 years. Tuli muyimbi yakikoze wano. Not Bebe Cool, not Bobby Wine, not who. Muganda wa Sirika, shukran. Abanyankole bemba mbeyabemba yamukirize. Tutegereze kibara twe. Mukirize. Oli omusajja. Chameleon mumuleke. Eddogo lya muli mwakozesa musura stage yafe. Indavuma we. Tariki tetwa. Eddogo lya muli mwakozesa. Kuluno. Tuleta musisi. Kati kuluno. Twaba bagidde ente. Mujja tuulira. Uliza. Kankubulire nze njagala mbuze ko taliki. Gwe nga taliki. Kino ekintu in a summary gwe kino ekintu Jose Chameleon kyakoze legend kyakoze omwana ontegeera oya mungi tetuliyo ko lwa promoter tuliyo abayimbi ontegeera nti omuyimbi omuwagizi we ontegeera kyagenda okusigaza mu bwongo ontegeera kuba gwowagira Kamili oli fani wa Kamili nange ndi fani wa Kamili naye era ebyaka Fameica binkwatako nnyo olw'ensonga nti muli munda nga tetunde business naye bwe tuba tudde mu music industry wa Uganda kibuzo kyenkubuuziza nti Kamili asobola kupostinga show ya fiki olya nezamu nekubuuza gwolowooza fiki show eya Kamili eri Mbarara kweri mu buntu mulamu fiki asobola gipostinga olaga kungamba Kamili tagimanyi Chameleon muntu nga gwe naye nabamutegerera nga gwe naye ayina bawanabizi abayita ba promoters so what abalimba we bali nabo ensonga si Chameleon ndayina okutegeera Fiki yakoze gundi yakoze Chameleon business Chameleon atula namubuuza muko kalenda yo yimiridde otya ne Chameleon ne kalenda tajimanyi manager yajimanyi manager bwakuwa date nagamba nakuzo mwezi nya wendi nakuzo mwezi ti wendi zino bili wendi. That is how you pay your money. Chameleon tamanyi nono promoter atadeyo sente abata mumanyi obudo businga ya montegere n'olutalo sura Chameleon ne Fiki Fameica nze mbawadde akantu bamukategedde mujja katwala serious buliriza Katonda oba yakusuula kweddusu nti genda okoona endongo abantu bawagire
billah nubabeera abalema bajja kujja Fik aina fan base Chameleon has a fan base muntegeera sagala kino kibeere mugamba anti Chameleon wati no eno issue yaba promoter eno issue eyimiridde kati omusango sina musango ensobi yona eri aba promoter aba okitegeera singa ono promoter we yawulya nti Chameleon ataddeko date eya 3 nga ina kunya yali ajja kubira bigi kubanga bona bakampala shukran tomanyi promoter yabadde ajja kubira biga mugana ekyali wange nakuzo mwezi nyanyi nawo show they try to understand okitegeera naye ate mu ggwanga lino litulimu twali musango kugamba nti gundi bwategeka show leero munategeka enchanto wa musango go muteekako ekikuba fani besaliramu jibalaga aho tariki wobare mununga kandi enyuma ho atujangu Mbarara nyonshonga zanje zitiri ari Mbarara ni mwese bakampara yabashija Mbarara yitu enyuma ho atujangu abachakaze bambarara n'umuntu waburije ari kushonda rukume naza kurara shashwiro mutwaro wa Chameleon akuba oture nokora event waja event zone zimuture mukora abakucera kuba supporting ni baha nabo barukume bitano naza kurara funiro mutwara gushashuro wa Chameleon omukashesha fune zindi zo kutowa Fik nyenda turuga uti nchina gamba mukubanza fan wa Chameleon no fan wa Chameleon you won't change it fan wa Fameica no fan wa Fameica kandi waza kwetegereza orebe share Fameica eri avenue ki ya Chameleon eri avenue ki I get your point mwebale munga bakutureba kandi pano eri mpango mutakayebwa mutune Western Uganda Music Awards they are still going on baba kunominating tashi sharing link bakuvoting kandi akaruru nikaza kuterwa eburaburi nabona noso tuwasa utachi discussing because of time abobwira abonshonga abobwira nani nshabu ryomwe asibure atwereze bigambo bye bya muheru tusibure yes batulaba mwe bali kwekumira ku mpewo eza Sky TV 8 TV Western Ankole TV ne Muchiga TV as well mona mwe bali nyo era ngamba koora ekintu kiri kimu nti nga 25 tulali ku Ajip Motel Mujje tuwagire champion night twina comedy mariachi Madrat and Chico Kachina Valentine we have another game called Gago boxing so very many activities will be happening wali ku Adit Mall opposite ne Bank of Uganda so sigenda ku sibuza nyo bantu kubanga nzine Valentine sabadeo so nze chenjaga bagamba ntinganya tuyali ku Ajip Motel supporting Afik Fameica nengera ngabo kyabadde era nga 3 Chameleon tumuyiro mubiri teri kyakola twasaze lunene ensonga eri nti Chameleon woswa kwetereza wetereze muganda wange kubanga ono mwana kugwe toswamu isaboti ontegeera nenga mwe tubagala mu industry nenga wandi badde wetereza akantu katono nnyo katuveyo tocheremera ku tariki your last words kandi mutere ne byeshongoro by'abantu babifiro babihurire mu bitesha abantu bambara Western Uganda to the large to the world I love you so much amazina nibanyeta Tarik Numak I'm a DJ promoter artist manager I develop talent topic yito atorherizo over Chameleon Fik Fameica Suna Ben what we are developing Western Uganda to the maximum not to the fullest to the maximum please kindly ask you for your support honamkora ekintu kiri mu Western Uganda let us put their support let us go and support Chameleon Fik Fameica Suna Ben Night of Champions here Biniganta that is how we can support each other na Western music na developing artists abakuja tukutera byeshongo byabo ntuza kwekora mu mukoro kiitwa abantu aba necessary mu game egiteka akantu kabakweta akasengeja akajejena omurunyankore
niza kushitamansi na shukurani n'abashaba mukoreye batima habamwe na munwani wanyu Dan MVP Arbato tukora akajejena. I think every week itaga tufune byeshongo nka bitano ebyo kutera na nebe kunaga mu trash. The best song mufunira omuntu akumukora video for free. But people should stop thinking that DJs don't play their music. No. Just know exactly echokwetaga kora kulonda ba stakeholders kumanya na nkogu konka mu rugomba fera bakubafera bakabariya sente zanyu mukaba music zanyu bakazidiritinga no bidiritinga mukateka na ba promoters mbirugeho mukore good music ba DJ batere good music mwe bari muno kandi bagume bija hiti bagumani bija hit burwakana nimbanye na uka offer ari umwana ari talented nimba somuha stage a performing yali talented, he has good music, I have no problem. Bije bashemero bachakare nito supporting Western music kwenjeri supporting jamunanye abeshonguzo ba habinji shukran is my witness. I've worked with Sia Baby, I've worked with Omega 256, I've worked with Ray G, the king himself, I've worked with Megaton, I've worked with Prince Exit, abeshonguzo nibinji that I've worked with benyire talent bakazireba. So I think Western music erahari muno, at least there's a step yetu jireho generation nehinduka every day. Every day generation nehinduka ho nisima abantu abakozere made in Mbarara for Mondays bashukura and the team and Alberto. It is very nice. Issues are ngambi shukura, you have to take them serious for your night to prosper. Ekabeya man munonga nenabana mbonje mba motivatinga mubonjere mwamani chitakoma Monday made in Mbarara night yonka chitakomaho. Good enough shukrani wo representer TV yanyu ya TV West abana mbonjere mu amani mbasindike beyongere yummanyo gukujyanta bakome hariya mbonjere mu amani gamani mbonjere mu chitakomaho honka konka n'ikintu cy'amani munonga nimbasima munonga. I was there this last Monday ejeji. I was there and I was really shocked. Nkari abantu ntakari baga nareba maba mwina babara bati abamuna abuze shukura nabo abija kuzana kitepwa aha storage konka. It was a nice thing and thank you so much. Turn up for those nights, for Monday nights, the made in Mbarara. Mwenu mwebari munonga no tukunda. Amina. Yes. Ndisina bigambo bingi byakogera mwana njere numa n'okunuma natumiza soda aluddeyo wamera yange bagirese deri wali nonyegejezo okudduka mu kamera ngende ndi nayo sitegera nenga kyonna kye tukola hano kitugezaako okogera nti kiyamba industry waliwo manyi batono abasiima balabaga kati bakola bikinga ebyo naye ajagenda okuzuka enenkya video nayo z'obutagiryako ne mutabani we najja nagiryako alenga fete tukyali nawo okitegedde ne kimuyana ekitegeza abasajja bayinanga amagezi okwogera biki ebintu ebizimba. For Mbarara, made in Mbarara tugezaako era tukyayiga abantu bonna okujja kati nga taliki ne bayagadde okujja ku tiimu tujja kuba tusengejjamu tujja sengejjamu abayimbi music omulungi ne wabanga tetujja kukomanga eno okuba agende ku playlist zaabwe babazanyenge Mbarara music ya tusobola okukola ki omwongerayo videos ennungi zibeerawo kinagamba wendi okuzizanya ku TV singa zibanga zizenga ki nga nnungi n'ekyo tukikola naffe okugamba nga nnungi nawe ogenda okola ekintu ekirungi kyetugenda okuteeka kumpeyo nga kiki nga kirungi ne DJ ajja kweta olima nga lulungi kali ng'olima olwaddayogerako Ivan limba lulungi nnyo naye balwako DJ omwana ogesaa kugera ennyalika niyo lwakisimwogera mitasa aluda naga luflatinga tajja dduzanya ekitegeeza production yaffe naffe y'Embarara ekola ki ebulamu so nakyo nsaba producer abalina studio ezikola music bagule ku machines ennungi abaana babasula music wefiza nogakoleta ekintu ekyo nkyongere kuki ku market yo sigamba nti gundi wataba tekikola gundi wataba tulina studio abaana balina talent bakola music mwesiga abaana kubanga enyimba zonna ezibakati eziriko susuya nti sinaona nesimu sinaona bawa baproducer omulyango esima kikongoliro ulima ne luku so mwesiga abaana abaze kasaga nti producer mwoyo chance
mukole tumanya atozo kusanga hit yo badde genda okola ki okusoka kampanye ekyokulabirako kya Lady Joan muyimbi yagenda producer nakola olimba producer namuga nti nsiza nateka muno logo yange balota nti zina lukozi n'olimba agenda okusanga efuuse hit nga lumulese agenda kuddamu olufuno teka muki logo nti yalukola nga lukoze otya nga lugenze kikyentegeeza tonyombanga muntu. Yo. Thank you Shukran, thank you Beazin, Tariq, Umra. Kintu kimwe kwa nchi shamani mnonga kutunga hakire tukaganiraho ibikwata industry kandi ni sigantu zagumiza muntu kikora tutyo buri zoba burubwire buturatunje nti spare injeho obwire buke kureba ekitwa kubasa gukora nimbasima habwa made in Mbarara nekintu shamani yeah I'll come through niza kwiza kana shwe niza kwiza and ekintu ekimukora ekintu shamani mnonga twaganira bingi ibintu biza kubaho over the weekend ninjira abantu bije bahagire umuntu ubwakwenda wana mangu aro okukunda ijo muhagire you come through na nentaro tuzireke ijo hagire umuntu wawo okukunda abwa oburungi kandi no ntunguka ya industry nikirungi bino nkigarra mu mani na second tash nikora Sky Television Monday to Friday mwezo mwabaziyo mpaka sha m and by mbajeta bajumba and shukran urwa kabiri ntuba tuineho 100% western strictly western bring ebishongoro bya western biyonka then urwa gatano nkoro twatwine mu countdown naza kugambira countdown namba yo kubanza izoba nice shongoro cha Ivan nikiba kwita man kigamba wa confession niyo namba yo kubanza izoba mwebare mnonga in that countdown ati chachiri better kumuratu giteho twaguma tukabikorera mu manda aho akubaho hata magazine ngagari minji tutashoboza product tukakora product zikuburaburamo eki yanagamba Tariq yes owana tureba nimbasimira kimwe mwakore cyamani kuruga kitwatandika kusidishaha don't forget every Monday muje mutwegita made in Mbarara for the better of our Western Ugandan industry nisima mnonga Sky Television, thanks for representing Tash. We were munonga MC Shukran from TV West nehinda omunini serezo program. Promoter Kumra, ibibja shows I think kumahivi wanogamba. Yes Tariq, event organizer and DJ. Kani mtaka ibibiri kuminabitanu mtuza University in Tarohand. Abinabitanu. University in Chinyanya. I big up on my brother Henry from 8 TV. Mwebare chimukora nechamani munonga Sonko Pro Gradis nabandu bona bakora na 8 TV. We respect you. Council Amuni as a Kamparo mu Chinyanya. Webare munonga Job from Sky Television and the entire TV of Sky. We respect you. Whatever you came to do, we love it. Webare munonga Ankole Media TV of Savage ogwenu watu ura kamera yanje kasaja katano na yenga kubakazi tekavao I sign out mukama nakora